e tino kitea ana ngā mahi toi Māori huri noa I Tāmaki Makaurau I tēnei wā. Ko te nuinga o enei mahi toi nei, nā te ringa toi Māori nei, nā Tessa Harris. I puta atu a roihana nuri ki te hīkoi tahi I tōna taha, ki te ata tiro I etahi o āna mahi whakahirahira. Kei te aroaro o te maria ngā toi Māori, I te pukapū o te whaitua o Tāmaki Makaurau. I love seeing Māori art around the city, whether it's mine or someone else's. I really love seeing our faces in our places, I suppose. Ko ngā mahinga toi a Tessa Harris e takoto mai ana I tēnei ara hīkoi, he whāriki o te komititanga. This is a huge space, a huge open space, so to have a piece like this right here, I think is amazing. Kei ētahi atu wāhi hoki o te whaitua ana mahi toi pēnei te pāka o Silo nei. E rima tau a Harris, e mahi tahi ana me te kaunihira o Tāmaki Makaurau, me te atu rōpū hapori kia whai wāhi ai ko ngā toi Māori ki te pokapū nei. Yeah, I've worked on some great projects with some great architects and great mana whenua. Kei te pai tata ko e te atu kaupapa toi Māori, hei mahi māna o tira kia poepoea I te reanga rangatahi hou. I enjoy working with rangatahi because basically they're our future. Ko tōna aroha nui ki ngā mahi toi e whakamāna wāna I aia kia puta ko ngā kōrero Māori ki te iwi whānui. I like telling the stories. There's a lot of history here in Tāmaki, and I like that the stories are being finally told, and from our own people as well, which is a great thing. Ka mutu ka hono ko ngā tikanga toi Māori no tā ukiuki ki te whaitua o Tāmaki Makaurau I tēnei rā. Roihana nuri, te karere.